Nakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagkana sa nabiyag, Rudy. Siyak man ang tinakita yung nanang. Pangasayaw, tadidak man ang umay sermonan. Kasano adi ka sermonan? Kat adda ka manan dito'y anak ka si Kawel, Don Rudy. Ay nawaw, nagmayatan na denggan. Don Rudy ko naman. Maminsan man pa nanang. Apa yung agkistong kayo nga eh. Eng kakatulungan di asawam nga agdalos iti paraangan yaw. Saan aday ta nakasikawil ka dita kasla dababaw na masadutat na nagpudot. Diyak kaya't ning umisit. Ay nawaw, anwam tinapo daw ako del no awan mo't isa ang mau aber. Kasanon tulangan ti biagyaw inton addanton anak yo kini Eden. Anyan to nga iti kananda root. Ninanang mo't apay kaldeng amangan ti root. Dayta ka nga raw. Di kayat ko asawan. Anyan tungay ti kananda no di ka matagtrabaho ita. Apay, di ka makagets, Rudy. Pag-aasam man, adaman mo't baro alugan yon manang tina. Wuna, imbaglaang apang arkila. Isupay ang mainayon iti income may kanimanong mo. Ay nawaw. Sana all. Agsapul kamat ngaminan iti panggadam, iti kasta, agsweldo kamat iti binulan. Agurnong ka, tapno makagatang kamat iti lugan mo. Imbaglaang nga ibiyahem. Dakdakkel ti kita ngam iti tricycle nga imanmanihom ita. Awan mo't nga rod masapula ka trabaho. Sa anak mo ta, qualified ka lang iti birbirukan da requirements. Ay kat di ka ngamin maawanan iti namnama aading ko. Kunada nga rudan, try until you succeed. Di ko namkit di try until you die. Ay nawaw, puro kamat ngamin negative ading ko. Dapat always think positive. Naglaka kamat ngamin ang maupay. Talaga ang awan aasin swam no kastalaang Rudy. Naimbag ka pa yung Mang Robert? Anya manan ayat ti ibagbagam lita na imbag si ka, Rudy. Una ta nagado ti lugan mo. Nagdakkel ti balay mo. Malaksit iti dayta. Nagado pa iti negosyom. Sigurado nga do mati kwartam. Isa kunak na imbag ka pa ay katwil at nagagita ngagtrabaho. Amok ti aginot. Isa nakaurnungak. Noan niya ti adakan niya kita, gapuday ta iti panagsalukag ko. Sana all, Mang Robert. Kukwaklat ti mapapal. Ngamin, awan mo't mabalbalin ka. Nanumuak lang ngamin na tao. Amom, Rudy. Barig-rigat kami matidi. May sak lang mo't nga ordinaryo at tao. Ang kunak iti panunot ko, jak ipalubos sa lumakayak akastilan ti biyag ko. Iso nagtrabaho ak, aging ga anak kaurnungak. Nang rugiak lang matkat iti basita negosyo, aging ga anim makal. Isuro nakmanmat, Mang Robert. Isurom ti sekreto. Adamot lang ka adumiskarte. Dano awan ti diskarte. Awan ba't lang Serbina, Rudy. Unay daytan
asan na ay mo, Rudy? Saan amakali gapo iti kinaunag na? Ha? Wan nga rod, bakit? Naunag ka talaga. Apay, anyamanan ay ati sansan na ayam, Rudy. Kita am to'y post ni Pari Dante. Madam ang ipapaarabid na tibalay da. Dapat insando na kan bayaw lari at dada ije Hong Kong. Nagturda nga agasawa. Ay nawaw, sana all. Ay kat ko kamlatan ati umapapal, tadi kamat agsapol iti panggadam. Mangnamnama kamat latan, iti mabirbiro ka magpaspasada iti tricycle. Manumit lang ngay dayta. Kurang pay akanin ta. Ay, wan nga rod Makaumamat ti kasto abiyag. Ay nawaw, aggagat ka ngamin Rudy. Anya pala nga klase ti panaggagat ay ti kasapulam, bakit? Naggagatak mo't ti kunak. Ay nawaw, no nagagat ka, saan ka kumaamabakante dito'y balay? No kastang awan biyahem, agbiro ka iti mabalin mong aramidan. Saan aday talaang agililad, ag Facebook, kan ag siksik kawilchar aramidam. Makapasadot mo't nga rod, bakit? Tay kumamot kwarta ti mang sapol kada tao. Saan ada tao akanayon tagsapsapol iti kwarta? Ay nawaw, hoy Rudy, awan ti isi manian niya. No day ta kumapanagtugtugaw kan panagar-arapaap mo dita kat napan ka nagtrabaho, dinasaysaya at kuma tadapay kwartam, Rudy. Nanang? Apay, Rudy, anya ti masapul mau. Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayo, nanang. Manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw, dinakman paglulukwan na kasta, Rudy. Saan na ka mang lukloko, nanang? Pudno ti ibagbagak. Amo maya nga dakasta kadakkel a kwartami kin ni tatang mau. Ha? Ay, kimpadas ko lang, but nanang? Nungay adda. Ha? Awan kwartami akasta. Kunak ano gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adinamag kunumanaw. Saan tarin ni remote gayam? Apay, pangan-anwam ay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo, nanang. Anya kumangay a negosyo dayta. Pang down ko kumay ti van. Van? O nanang, mga alak iti van, tayo ti ibiyahek. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti manehok. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapay iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong, nanang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin aggagat. Di kayat mo kat jay panglakaan amin. Ha? Awan ano kasta? Lugi negosyo. Ay nawaw, nangalaam ngay iti kwarta a pinagdown mo, tapno makaala ka iti van, Rudy. Inutang ko, bakit? Anya? Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayay. Sana si ka. Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang. Iso nga rod, ti kunak, bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngam dubli-dubli mo ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Uwan, bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawaw, pangalaam ngay iti kasta agatad, Rudy. Ay katagbiyahe ipaarkilak tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita, bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatam nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangam. Wen ka di, bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van. Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sarding akmat. Nanaibing, sa dino ti papanam? Ijay ile, baraw, si Kangay. Lumugan kayo, nana. Agpaili akmot lang. At lang amin arkilak ita. Isa na sapa akmot arimuar. Ay nawaw, ay nagswerte, matay.
Makilugan akman nga ron, baraw. Wala na. Ay na, agyaman barok Nagbayag mat nga ti tricycle lumabas. Itayak pa'y nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa na. Nangruna kat kastoy ti panawon ita. Agarang ti arbes. Nalamin. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no ko Ewan nga ron Nalulam nga agpaisaw. Ada nga min bagyaw iso akastaw Imbaglaan at natsambaan ka baraw. Ayun nga rin na. May mayat ilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Aywan At adupay ti may lugan na kunam. Ayun na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigiddan kayo kanya ko, Manang. Agawid ak matain. Ay, wan man nga rod ading ko. Apag gusto, adu ti awit ko. Nalawa sama di lugan mo, apang ikarga kadagiti karga. Ay, kit mo na, Manang. Talaga nalawa. Oh, sa dino ti kargam, ta ikarga kon. Ay, dayjay man Ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada, Manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga raw, tamapan ko alaay. Rudy. Rudy. Agriing ka ditan aldaw. Di mat ko na nga adar kilam ita. Ay, wala. Alam nasapan-sapay mo't bakit? Masadotak pa yan bumangon. Ay. Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Manunga aldaw adi ka nagbiyahe. Ita, sadutam manan ti arkilang. Ay, mapanak Ang aminton madamdama pa Nasapa pa'y bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numaladaw ka. Ang mga nuur-urayan da kan. Ay, waka bandogmat nga ron ti agbiyahe. Sumakit ti ubot kan sikat. Agiripirak pa Ay kat ano taisula ang matipagbiro kam lakay. Agbisinta ano di ka agbiyahe. Ay, huwan nga ron Sapay umadanin sa manan ti Juday ti panagulog mo. Adda ka din na urnong mo. Huwan pa'y nga ron, bakit? Kurang pa'y na dyan. Ay kat dublem pa'y ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyudan day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tsak ipalubos, bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no adalang may down ko. Inal daw to pa yung dalos akta nagduduguyot mo dagiti pasayros ko. Ay katwan nga min nasken laeng apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan Ala, bumangon ka nga ruden dita Ingka manganen taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw, nagganasket kaya man siyaglugan dito ka barbaro avan mo baraw. Ha? Ay, kituna tata. Nakado ka man siguro niti arkila man ya. Ha? Basit nga rin tata. Medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan. Napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata. At daragiti gundaway ang napigsa, at damat gundaway ang nakapsaw. Ay kahit talaga kasta baraw. No, ang negosyo ka, kasla kamot lang makisugsugal. No, maminsan, mangabak ka. No, maminsan, maabak ka. Ha? Wanta ta, husto ti kinunayaw. Kumusta ngay mo ti panagbiyahe manakaw? Mayat mo't lang kaday ti kunam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na. Diyak pa yan makaornong iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita, nang runa no adar kila. Wala, mayat,
Hangam saan mo't nga rod nga inaldaw ti Arkila. No inaldaw ko man, makaorno nga kadagaws. Kano inaldaw sa amod nga dayluglugan mo akalugaran tayaw. Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Jak ida singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida tadi damot makaaway no awan ka amangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahid ang agluglugan. Ay, wala niya. Apay ajak na panunok ti mga singir kadakwada. Ginangganas ko matlangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginangganas damutan at tinagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak to man ngagpayso ida nanang. Lakay, adadagiti ka aruba di ta arubayan. Sapsapulan da ka. Ha? Nay, bigbigat. Apay ka no aya bakit? Makilugan da ka nung agpaili. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Rudy. Imbag numangmang tadamot laang iti pamasahe da. Nay, takot nga rod bakit? Di damot mangmangtad. Ay nawaw, kit ibagam ngamin singiram ida. Nairwamdan iti libre. Iso apagaayat damot tan ti agluglugan kan ka. Umayda pa yun dito'y balay. Wan nga rod. Bayang, tamani po dita. Agsingirak mo tan bakit? Naskan laang agsingir ka. Ngamin, saan mo't nga agandar tilugan mo no awan gas na? Aggastos ka mo't. Iso arumbang laang nga rod nga agsingir ka. Lugi ka ano kasta laang, Rudy. Sakbay nga grubot tayo. Agsingirak pa iti pamasahiyaw. Ha? Ay, unak no libre manen baraw. Ay, huwag nga rod Kunak no libre, iso adimano na kung dito'y balayaw. Ako ang amin, nana, tata. Madimot ano, kanayon a libre. Siyempre, saan mo't ang makataray to'y lugan, no awan panggas na. Ala, di kay ka din agriri. Gusto laang mat ngagsinger ni Rudy. Ngamin, agbiyahe mat piman. Isong agbayad tayon. Iti kasta, agrubot tayo matan. Sige, manlaangan. Ay, mano ay ati pamasahi may baraw. Ikanak iti discount ata na senyora kaon. Ay, wala na. Talagang at discount na iti senyor. At ti bayad ko baraw. Senyor na ita. Wala ta. At ti sukliyaw. Oh, agyaman akbaraw. At ti mati suklim na naibing. Ay, agyaman akbaraw. At ti matibayad ko, Rudy. Keep the change. Ay, nawaw. Agyaman akmanang Nora. Kasta ko maamin na pasaheros. Ala, pagandaram kit din tilugan mo, Ruday. Tanay aldawan. Sigurado nga adun ti tao ija palingki ita. Ay, wala na. Mabiitan na ito. 4, 5, 6. Dad, nakaornong kan iti pagbayad mo itabulan, lakay. Ay, kurang pa nga rot bakit? Manungay ti kurang na. Kurang pa iti 5,000. Kat, pangalaam ngay iti pang supusup mo. Pampanunutot nga rod no pangalaki ti kurang na. Ay kat agbiyahe ka pa'y Total, manupay mat nga aldaw ti palabsan, sakbay ti Judith. Wan nga rod. Anda na pinpintas na panunot ko bakit? Anya ngay day talakay. Basta. Isagana man kit ti pagbadok. Adda papanak. Agdi ko sa klabi. Ngay, si Kamat Rudy Barok. Umunag ka Kwa, saan na? Mabiitak lang mat. Sa anak ngagbayag. Anya aya ti gagaram Barok. Umayak ko maagsingir na. Anya ti singiram Barok.
Umay ko singiran, ti panangiluglugan ko idi kada kayo. Ay nawaw. Singiram ti panangilugan mo idi kanyak. Kunam Rudy? Wala na. Di kayag danag, ta saan lang matanda kayo ti umay ko singiran. Ha? Amin kayo ngayon luglugan ko idi kat singirag. Ay nawaw. Pasensya kayo na anana. Diyak kumamot ka taramidan ti kastoy. Ang kurang ngamin ti panghulog ko itaabulan. Iso ana panunot ko asingiran nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Kung naklakit din no libre da ginjay. Saan matgayam taumay da kami malaang singiran. Addan pagbayad ko bakit? Rimor ka laang ngam addan adagos pagbayad mo. Sa dino ngay tinangalaam lakay. Ay, kwa bakit? Napan ko siningir nagiti inluglugan ko iday. Ay nawaw. Imbag man, ta na iturod mo nga inaramid ti kasta, Rudy. Wala. Inturturid ko na talaga. Kaysa siyak mo ti maawanan. Talaga pinuskol ko na ti rupak. At least, nasaysayatan na dyan ngam ti mapanak agtakaw. At damat nga po na, no apa niya, siningir ko ida. Wan matkit di ngam arig na kat imbabawim ti panangilibrim kadakwada idi. Imbag no dida kanto sasawan. Bayang bakit? Sawan dalat tam ti kayat da sawan. Tinapatag, addan pagbayad ko. Sana balik? Sa italang man. Santo na maulit. Igaad kon ti agbiyahe, tapno adda maurnong apaghulog ko. Maamiris mo mat nga taitan, at negosyo saan basta-basta. Saan agaputa ko na mga adda negosyo, kat basta sumangpet lang ti kwarta. Nasken nga agsalukag ka, tapno umasenso ka. Uwan bakit? Kat manipod ita, ikarik naggagata ko. Ay, nawaw! Nuag negosyo ka saan laang basta negosyo. Rumbang na laang mat abuyugam iti panaggagat ken panagkararag. Ita apanawan, awanen ti easy money. Masapul nga agsalukag ka, tapno mabiyag ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lay, papanamba kahit nakapilis ka, mate. Mapanak man ni barangay hall, lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyaw. Ay, kahit nagsaya atin ngayon o kasta bakit. Ang mimbag adanagan mau. Amangan mat no napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisa lang ang maikan ka no amin a pamilya. Per pamilya ka na. Ay kat mayat nga rod tapno awan tiya griri abo marangay. Wen nga rod
Bareng ano pud no day nga imbaga ni Marisaling lakay. Sapay ko maabakay. Sapay ko mata mawarasan namin. Tapno saan lang manan na dagiti asid dagiti dalikan ti makadaw. Ay naku namon lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka untadyak kayat ti maladaw. Sigurado nga ur-urayan na kun ni Marisaling ijabalay da. Ngay ti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Marisaling. Ay na, di munda magan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas itisigod lata ah. No kasta, agsusugal damanan, maray. Ay katwan na maray, sugal with matching tagay. Ay nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas agagarata, agawid tan maray. Ay uwi na maray, isumat lati kunakad. Tanay, nakuyam man ang titangatang. Ang mga nubiglaan ng tumanan ti agto daw. Un nga raw, sapay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din, tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay un maray, mabit lang nga raw, talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawid takit ding agpaisaw. Un maray, ala, darasam nga raw, urayan kan ditaw eh. Jakon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nganyawin mo. Manungay magtakilo na itabakay. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin ah. Kit natong palmet lang ka na itay kunada per family ti mawarasan. Ay, uwan lakay. Talaga per family. Adupay nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan ay waras amin? Ay, kit yawin to siguro na ni kapitan. Hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraraman nagiti tanawd. Speaking of Kapitan Lakay. Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. Ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag dayta kanagitim kabangi mga barangay. Ay, wen nga rod ah. Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay, unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis asagsaganaan na kumanti umayabagyaw. Saan magtadaytaki din inom kan sugal ti unain da. Ay kasadan tuman laag kutin ah. Into nadadakis ang mapasamak. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaling. Kasladay bagama. Talagang adda maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas no diket kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay hall maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilistana ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan ano, 5,000 ti itada. Ay, wun maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay, sige man nga rod maray. Kuyugan nakman ama panidya barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken ama ki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaw. Ay na, pipig sana matintito daw. Huwag nga raw, uray kumaano tudulaan. Ngam saan napilsapay ti agin na. Nanang,
Kitaan nyo, adamat in-post da iti Facebook anargaay diti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sabi mo nga'y apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin nanang. Amuyo mat-asag paminsanak laang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti danan. Nan, kita man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay, asidag nga rod ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ano ikatendadagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheraw. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adaagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat namin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikot. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Moy, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay kwa, sigan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga ipamuldoser itinarga ay adaga. Ha? No, day ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Moy, di nalamon ti maangaw. Kung kunaklangot na siya. Agawa amkit di tagpala tapno adamalpas. Di ka reklamo a reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang amakita ni kagawad Rosa amari sa laing. Ay talaga nga itablaang amakita amaray. Taitalaang matasumangput mariseng. No kasta, kasangsangput na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangput intong dandaning ti pangaldaw. Ay nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay oo, na yan ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw ti aramiden tayaw. Ay wan amaray. Kahit mangan tayon tanay pangal daw magaya man. Umay kayaw ta mangan tayaw. Makita maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangput na laeng. Ay nawaw. Naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isumat hindi naglutaw. Talaga akasta ti ugali na day tamaray. Kanayon akasta ti aramid na. Iso nga ita, amumaon. Amum tumuten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws. Mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstrang pay dita a kwarta. Bumuludak man pay. Naabaka nga men. Sana balay. Isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Win, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Win, Kapitan. Kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na.
Uwing ko na lang nga din. Unay kalakid din ay kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala. Pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta na sabat ka na saling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan mo at balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mata na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat titupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersenak? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaita kat awan pa'y lang ti jaski atupad. Ay nawa. Di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon. Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti urayan yu at tupad, nana. Ay katurayan tayo abalasang kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Di akon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diyak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan, sunya, balasang kau. Anya nga bit-bit mo na kasilupin, kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Atoy. Inkailuton, tapno da pulutanan tayo, inton malam. Ay, iwan ang kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay ket, kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, kapitan. Sige, ayapan nakto inton maluto, ay. Iridip ko man pa'y biit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpet na iti dadumapay akakadwa tayo. Bun kapitan, ringan kanton inton sumangpet da. Kumusta nga iti urayan tayo atupad marisaleng? Awang ka di pa'y? Ay na, awan pa'y nga rod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matanak ko ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayutang maun, ti maawat mo pa'y laang akwarta, maray? Un maray, iso ang masapul nga iwaras da dayjay. Tano saan? Siya kun amis mo, ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maitured mo, maray? Ay katuan apay kit din asaan. Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haul. Iso adid agkam-kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tamangan no agpiang-piang ti langit kandaga. Kat makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantikas tang aramid mo anak ko. Apay, urayam pay laang aya ang makadanon iji munisipyo ti kastangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo, nakayumot ngamin ti sumanao. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Sika ti kapitan, sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo, saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak matlaang kas kapitan ti barangay tayo, inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito'y barangay tayo.
Agraman dagiti kakagawad ken tanod. Ay na, amoy umater na iti chismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan matapudno ket mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakes ang mapasamak. Di nak to ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanyak. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan tirumbang nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamo nanang. Makaamu ka kunak lang arudan, Ramon. Di nak to ibibiyang kunak manan. Asino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, Maray? Ay, kat di makatulong amaray. Saan kat atay inaldaw nga adday je barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay, wala, Maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangera partida, maray. Ay, wala. Uray siyak, Maray. Makita itaday ta kapitan. Ha? Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin ni da. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay, wan nga, Roda. Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da? Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Ken apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay. Panghandak to inton butos nanang. Anya? Masiguradok ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw. Kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta nanang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kat kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin nanang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon. Narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di itak ngamin kun kontrahen nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, maray. Di anya, Maray Saleng. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout? Kuna, Maray. Wan, agpartida ka no iti duababawi. Kun adu ka no ti sagana da. Ay, nawaw. Hapay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan, maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't nanti ugali na. Amuda mo't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu, maray. Ang makaamuda mo't na. Adda mo't panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partidaw, maray. Ay, uray siyak, Maray. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, maray. Apay nga inanang. Apay nga yadidakmatan binutusan na iti kalugaran tayo. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka, Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden, ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan narang. Apay kumangay abutusan ka, Ramon, alaman. Kumbinsaran nakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagitiawanan bain at tanod. Aga samanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy arapasamak. Asino pa ingay ti mangan kanag itinay sagana amakmakan.
Sayang mat dagijay. Awan mat ten umay dito balay. Tagdada mat amin na nitimbangin na partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pa sa ganam, Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan, Ramon. Ay, nawaw! Opisyal ka man kan saan, agbalin kalata kuma apagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! An-andom tin supot mo anatang nunoy anak ka. Itad ko kada pare Junior nanang. Ay nawaw, mangtid ka? Ket adda kwarta dagijay anak ka. Pulno nga dati kwartada na nanang. Ngamti ko na ni pare Junior kanya. Naimimas ka numutit itad ko. Sa maysa, tayo iti umuna abunga timulak ka natang nanang. Ti kayat ko, ket maramanan tinasingat agayim ko. Sapay la ko bang arod tamagustuan dat itid mo anak ka. Sigurado dahi tananang. Amok ni pare Junior. Saan ana arti dahi jay? Kanin na latta. Uray anya ti itid ko. Anya nga minin ti gagaram pare nunong. Umay ko kumaitad ti basit anateng pare Junior. Fresh dagito pare. Kapapit ko lang itayal daw. Ay nawaw, agyaman ang launay pare nunong. Agyaman ang launay, tama lagip na nga ika. Una, tado mo tintinay tultulong mo kanyak pare. Kaya't ko ti bumawi keng ka, oray ti simple awagas lang. Unggaya, at dating luto ni bakat asinigang pare. Mangan ka ba ya? Ha? Ay saan pare? Kababain mo. Awan ti agaway, no saan ka amangan pare? Mga anak man lang pare, tapno awan ti maibagbagam. Kanayon mo't pi man namang tundinunoy itinateng, Junior lakay. Di ka pala naruam malubakay. Ka, tunggal agapit ti gayam ko, ka adalata ka na ti maramanan tayo, ang bunga ti mula na. Ngam kasla nakababain, lakay. Ay, talaga man nagparabor tayo bakay. Sipod pa yun. Kahit na kano ama subalitan dagiti tulong ko keng kuana. Ay, kasapay la ko ma. Taag na na yun tinasaya at alin nang ganyo iti gayam mo, lakay. Awan ti makunakyan kuana. Tauray no kas ti kasasaad na ket makitak. Ar-aramidin na mo ti kabailan na. Tapno maiparik na napatag ka ken kuana. Banag ama apisyal ko launay bakal. Paray, kahit mo ka ditag, bits tayaw. Awan ti budget mi, pare Junior. Siya akong ti makamaw, paray. Siya ti makamaw ni ti magastos. Di mo manan ibaga amabain ka.
Tas siya tinagboluntaryong aggastos, pare. Kaano nga ron, pare? Inton umelunis, pare. Ito kung lang dananabibang. Tapno, makalang apdamang titiangin iti baybay. O, sige nga ron, pare. Sigurado ang maragsakan dahi jay. Ibak tumag kinibakakaw. Tanayunan na ti bajay para iti makan, pare. Awanan ti agbabak out, Uwan, pare. Sige, takasaritak to ni Nanang. Nayunan ti bajay para iti kanan tayo. Malaw bakal. Sumurot ka di Nonoy, kan nanabebang iti outing tayo lakay. Uwan bakal. Nakasarita kong tigayam ka. Imanukok mo tag. Ay, kamayat nga rod ano kasta. The more, the merrier ako nada. Uwan bakal. Amumutag. No sa dino tayang ka. Isumit tayo ni bispring ka. Ya, lagi di ma-enjoy ti bakasyon tayo. No saan ko ang katwa ti bispring ko bakal. Naibagak mo tingin ka no abay. Wana, sipod pa'y idi kat ni pari Nonoy ti kanayon nga adda dita para ken ka. Isu ngamin ti pangibagbagaam kadagiti sakit tinakam mo. Iti ragsak man kan iti liday. Uray ti kalukwan kat da kayo ti agkuy-kuyog. Ay nawa, memorize mo mutang bakal. Wana, tay sumuda ka na yun ti ibagam lakay. Nanang, kahit mo ka dito ag-bits? Ay nawaw, ag-bitch pa'y laang kat nga ni awan ti maysa ang tayaw, Nonoy anak kaw. Libre dahi dyan, Nanang. Libre! Wan, ilibre ti bisprin ko. Nung sumurot tayo, uray piso, awan ti gastusin tayo, Nanang. Ay, maglagayam anak kaw. Ay, sumurot ta. Kaya't kumati makalangab iti angin ti baybay anak kaw. Mala, isagana yung arudin ti swimsuit yun, Nanang. Italaang man na makapag-bits tayo. Nagawid kayo matgaya man Marimalo. Kumusta nga iti beach experience yo? Wan mare, duwa nga aldaw milaang ijay. Naragsak mare. Sayang, saan ka ngamin anak ka umay? Si Murot Gayam, danana bebang? Wan, tayo nimbita ti asawak ni Nonoy a best friend na. Amumot, saan ama pagsina dagitay ngagkayam. Iso, dala ka na yun ti agkuy-kuyog no kastangada papananda. Day tangarod kat mare. Saan da ama umay ti tunggal maysa? Talaga anak atag ti tunggal maysa kadakwada, mare. Makapasar. Nailaw anak alang isugal iti kakaiso na kwartak. Nas ka na makapanunot ak iti wagas. Tapno maisubli ti kwartak ang abak kanyak. Itay pa'y adi ka matagtaga, Ray Nonoy anak kaw. Ada ka di parikot mau? Okay ka lang, Nanang. Sigurado ka kaday. Nanang, mapanak man ni Jay and the Pari Junior. Anya ngay ti aramida mi Jay. Adalang tinapating ngay bakit ikumparik, Nanang. Pang-asyo, saan kay nga agaliwak sa di tarwar? Adda ka diti masapol mo, pare Nunong. Pare, ang mga nota ti extra kwartam dita. Ay nawaw, anong ti kwarta, pare? Kuwang amin, pare. Ninanang ko. Anyat na pasama kininanang mo, pare? Adda ti rikrik na pare. Naipat-check up mo ka tayo. Nalpasan, pare. At damot lang tinreseto ti doktor nga agas kong gara. Iso na lang ta, kumkumpurmi mo ti sapsapulan na amakan, pare. Anya? Parikot ko, pare. Dawan mo ti pangalaki ti igatang ko. Sapay nagngingi na dagiti kayat na akanan. Mano ti kasapulan, pare? Ikang ka? Sika, pare. No, mano ti ka ba ilam nga itad? Sige. Mang tidak iti 10,000. Ibagam kinananabibang tagpempagwan. Ay na, thank you, pare, Ay na, pagyamanak launay, pare.
Anon ti kumparem ti kwarta, lakay. Igatang na ka na itikanan ni Nana Bebang malo. Iso amang tidak iti 10,000. Pang-agas na tidatuma. Ay nawaw. Ala, ano ngay ni Nana Bebang? Masakit ka no. Kung kumpormi ti sapsapulan na makambagad. Anya? Sapay nagningi na ka no, mag. Ala, kaasimot ni Nana Bebang ang arod. Super ah. Barang agimbag at agos magag. Tapnosan ang magastusan ti kumpare. At ati ginatang kwalityon para kang kananang. Ay nawa, lechon mga agpaiso ti inyawid mo, nonoy anak ka. Indiskartsak deta nanang. Mala, manggao kay tinapoy tamangan tayo. Ay, mabit man laang. Nagalaam iti inggatang mo iti lechon. Ay na, di yun sarot-surin no sa dino nanang. Di kayo madanagan. Sana nagtao di titakaw dahi amakan. Ay, siguraduam lang, nonoy. Tibilin ko nanang. No awan tinapatig nga aramidan nyo ijeruar. Di kay agaliwaksay. Ah, Liklikan nyo pala ang ti makikaarubat na nakababain. awan matyam mo kadakas ngay naramid ka. Awan, ngamda kayo ti target dagiti chismosa nanang. No awan ti aramidan nyo. Maturog kay gede. Nalawag. Anya? Ne, anyat aramidan nyo di tiruar nanang. Unakmat adi kay rumrumwar. Kaya't kulaag mati agsagad, anak ka. Siya ako ti mangituloy dita. Ay nawaw. Ay, saan ka amaw-awatan, nonoy? Sa dino tinagapwa maya. Apay anagsapat ti panagawid maw. Di talaang nanang. Agtungpal kay latan iti bagbagak tapnawan ti parikot. Ay, saan akong akomportable ti kastoy ang mapaspasama ka? Iti anya ko maaga pong agkulungak. Agsakitak tuki day no kasta ti aramidak, anak kaw. Awanan ti adwa sa unanang. Alalala, sumrek kay kit din. Wunan! Saan ang masapol nga iguyod na? Ay nawaw! Umayak man, maritan niya. Anya tigatangam, nonoy? Ada ka dito yung lako makarne, mare? Karni ti baboy lang tinabate. Mabalin ang mautang pailaag? Ay nawaw. Italaang man na gumatang kay ti Tersena? Utang pa'y pare. Alamat na, mare. Masakit nga minhinanang ko. Agsapsapol iti sabaw, mare. Masakit ni Nana Bebang kunam? Uwan, mare. Isungag kulkulong ija balay mi. Sige, ikan ka ng bayada madagos, ah? Uwan, mare. Agyaman ako rin, mare. No saan la para ka ni Nana Bebang? Saan ka kumapautangan? Nanang, marabyanak nga gawi dita. Sa dino ti papanamaya, nonoy anak ko. Saan naman bali na mamuan ni nanang ti sikreto ko? Di ka ba't sumungbat? Sa dino ti papanam kunak. Ijay sentro, nanang. Adalang timapan ko sa rungkaran. Kadwam ka day ti best friend mau. Siyak lang, nanang. Saan ko akaduan ni Pari Junior? Ay nawaw. Itaman pa'y asaan kay nga agkuy-kuyog iti best friend mau, anak ko. Una, tabi siyak, nanang. Adumot ti pakakumikuman na jay gayim ko. Tibilin ko manan Di kay agaliwaksay di tarwar. Saan amasapul arumwar kayo. Tadamutin tinaluto amasida, nanang. Karni ti baboy day jay. Babalin ka di ti maki-standby, tanya balasang kaw. Ha? Aw, payakas na naklat ka nakakita kanyak. Da kayo ka di day, Nana Bebang? Uno, tagtagainip ko. Ay, anay ko, kung naklakit din no al-alya ti makitkitak, nana. Siyak day tao, ibalasang kaw. Apayakas tamat ti reaksyon mo nakakita kanyak. Napigsa kayo matgayam, nana. Agasam, tanakadanon kayo pa dito'y Tersena kat medyo adayo ti balayo. Na, kat sigod mat. Apay ka day, wanana.
Ti istorya ni Nonoy, idi may imutang dito'y tersena, kat masakit kayo kano. Anya, awan ba ti mariknak ang nasakit iti bakrang kautanya? No kasta, nagulbod gayam, day dya Nonoy? Ibagayo, tao may nabayadan ti utang na nana. Inulbudan nakpaykit de. Mano alawas asang imay ni kumparem Anonoy dito'y balay, lakay. Ang mga no, busy lang na dyan, malo bakit? Ala, kumusta mo't nga ta ni Nana Bebang? Dahita, tisantay nga mo bakit? Saan mo nga imay ti kumpare? Tapa kumustahan tayo kuman ni Nana Bebang? Oh, lang ti cellphone na. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan dalakay. Mapan kuman kumustaan ni Nana Bebang? Ha? Ay, wala ah. May mayat man bakit? Tapno makitam ni Nana iti personal. Pare Nonoy, Nana Bebang, umayak man. Sobrang ka, malaw. Ay, nasayaat mo, tanaimbagan kayo, Nana Bebang. Ada inyag ko aprutas para kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naimbagan. Wine, madi ka nung mutirik na yo ko na ni Nonoy idi may ijay balay. Iso nga inik ka nila kay iti 10,000. No, sa anak nga agbidot, talo alawas ang tinapalabas, Nana. Inik ka ni Junior ni Nonoy iti kwarta? Wen, Nana, tanging inain ka no amakan, tisapsapulan nyo. Naasyan nila kay, iso anang tudlatan Ay, naglokon day dyan, Nonoy. Sa anak mata masakit. Apay matakas na ti ibagbaga na day dyan taaw. Iso matlagayam, aparihitan na karumwar. Oh, kumusta da pare Nonoy kinana Bebang? Bakal? Inulbudan na ka, ti best friend mo lakay. Ay nawa, saan ka mawatan bakit? No usaran na nga iti 10,000 nga inted mo kinkwana. San mo't gaya mamasakit ni Nana Bebang lakay? Anya? Wun, day tatipod no. Nakasarita ka mismo ni Nana Bebang. Iso kasaritam day jay akong parem. Uray si ka best friend na, ululbudan na kamot gayam. Naglukon day ta pare Nonoy. Na, wala ka man nakaturog kayo, Nana. Sa day no tinaggapwam katrabien si ka Nonoy. Di talaeng, Nana. Imay ti asawa ni Junior anasigad agayim mo itay. Ni Malo? Ay nawaw, ada ka di pa'y daduma nga asawa ni Junior? Kanya ti may naimbaga, Nana. Imay nakpinakumustaan taimbagam kanumat kanakwada ang masakitak. Ano kasta? Wan! Itamat laang, masiguradok anay baga ni Malukan ni Junior ti kalukwan nga inaramid mao. No nangus-usaram iti kwarta nga inted na ka nagrason ka pa ya masakita. Nagloko ka, Nonoy. Maray, agsarita taman. Pare Junior, sorry. Nagulbudak keng ka. Sorry nga talaga. San anasayati kasi nga naramid mong? Kasanulangan no pud na nagsakit ni Nana Bebang. Pare, kamalik day jay. Saanin ang maulit? Talaga saan ang tasan ka nga ikan iti libre? Bayadam langin ti kwarta nga inted ko keng ka. Manyamag nga taatin ang usaram. Pare, kasi ngamin, naabaka kiti sugal. Ay nawaw, iso malagayam anang bayag asan ka nga imay di balay. Busy ka maggaya man iti kasusugal mo. Pare, saanin ang maulit? Promise. Bayadam nga ti kwarta nga sinayang mo iti kasusugal mo, pare. Saanin na libre day jay, pare. Libre ko ma, no sa anak nga inulburan, pare. Ngam insugal mo lang, mate. Iso nga ipambayad ko king ka na. Pare, awan tikas ko ita. Naabak amin. Nailaw anak ka talaga iti dayit asugal, pare. No kasta nga rod, sumurot ka niya, pare. At dati parami ko king ka. Tapno ma-equits ti utang mo.
Lakay, kaasimot ni kumparem. Nabambanog samot ten. Itay pa'y nga agkabkabiti. Sapay nakapudpudot. Baso lang nga bakit? Asino kami tinangibagang agsayang iti kuranta? Inraman na pa'y kiti ni nanabibang iti kalukwan na. Ay, sa bagay Saan nga agnakam tigayim mo, no saan maikan iti leksyon. Amangan kit dino, ulitin naman ti agulbud ken kalakay. Gusto ka bakit? Uray na sigal agayim ko ni Nunoy. Saan ko akanunungan taramit na? Uray intig ko lang na dya kwarta. Saan ama iparbang ama pa na isugsugal ko ma? Una, iso bagbagaam, lakay. Amok ni Nunoy bakit? Saan ama upay day jay, no amuna abasol na. Pare Junior. Salpasen, pare. Birigaw. Wits na pare. Awaran ti utang ko ken ka. 5,000 lang ti bawas taang. Balit dapat ti 5,000 nga utang mo ka na pare. Ikas mo tinabatay. Pare, amumatan. Naabakak nga road. Awan tikas ko ita. Ay, saan ko na parikot na ita pare? Nalapay ti paramid mo. Ano sa nga ramidanan pare? No apay nga may nga inturid mo tinagsugal. Anyat amom no. Linuko da kay jay. Bale pare, sana na maulit. Amok kita. Doble ti banno gamarikrik na kita. Tanasayang lang ti kwartang intrabahwak pare. Ay na pare, no saan ka lang nga bisprin, ay na. Ang mga no nakaraman kan kanyak. Pare, napakawan na ka din. Wag, napakawan ka. Basta itrabahwam ti utang mo kanyang anabatay. San kun nga ilibre? Tama nga no agrom ka. Yung di mo ulitin ti kasya. Di mo urayan ang madadahal ti panagtalik ko kang kaparay. Tama nga no makalipat ak delikado. Wan pare. Promise. Saan na maulit. Nailaw anak lang nga talaga, pare. Ay, nawaw! Liklikam ti anyaman abisyo. Di ka agulbod ken di ka agaramid iti kalukwan. Tapno saan amadadaal ti panagtalakdakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawo, apay analiday ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yu di pagadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigatan? Anyat ka't mo asawan bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaam ti card na alak eh. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anong pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ta dagiti assignment na. Talaga siguro pima na di na maawatan ti daduma nga adalun da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaengan iti tutor na. Ha? Tutor? Wan,
Tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng ada pagbaliwan na Uray Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamu nga gastos. Sana balen, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay na wow, sana mabalin makahit. Pag tinulungan ta, para mo't iti anak ta. Okay. Sikang ro ti makaamu. Pagsaritaan tanto inton malam lakay. Nalaing mo't siguro ti inalam at tutor bakit? Siyempre, alakay. Nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta nga Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayaat mo ti nga runukas na bakit? Sa anak mo ngamin ang nalaing iti English ken mat. Awan ti maisuro kita anak ta. Isu nga rod anangala ta iti tutor tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay amang ano sa bali pa iti maisuro ta ken kuana. Sa pay komplikado mo't dayta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Huwag nga rod bakit? Bas-basa tinyaw iti anak ta libro. Kat talaga adyak maawatan ti daduma. Nakitak mo't dayjay. Adyak maawatan ti daduma. Sana kaskarin na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Hanggang no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro. Tapno makaadal ti anak ta. Nakitamday jay Fidel lakay. Kay? Ada ti babae, mapan iti ayan dadudong. Si Ripem iti about. Dekate, Anya. Agawaam, Anya ko matibibiyang tayo dita. Saan nga ta? Babae ni Dudong Dayay, lakay. Ay nawaw, babae mo ta sasawang. Saan laang man anam na minsan ang nakitak day ta babae, lakay. Tunggal Sabado, mapandita. Awan nga binimida di tabalay da, tauray Sabado, kat adda trabaho da. Hindi. At damit ti iniggaban na apapapil bakit? Ang mga no, dalaing tinapate, ngar aramidin na dita. Ay, babae na laki di day ta Ay nawaw. Nangrugi ka din na nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Wen mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak balay. Mayat metlaang no da tutor na mare. Dinapatag kat kabailan nyo bayadan. Wen na mare, maikarigatan, ta kaasi ngamin jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro ka no jay maestrana. Saan ngamin ngagpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak ang makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wen nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat, ay siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang saan mo't ngamin mare, taon ay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro, no uray sikak at di mo maawatan. May mayatlat ta na mga laka iti tutor mare. Ay, wen mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para itinasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawaw, ming-ming-mingan niyo mati tutor da Marimida, nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay, Gina anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo, nanang. Kumarim ni Mida, san ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami, nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana,
nga adda ti mapmapan a babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakita adda ti sabali a babae anapan iti ayanda iti Sabadaw. Babae? Way, panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay, natayag kan short hair, nalaad anakaw. Nagkamali kayo, nanang. Ang mga no ti tutor ti anak da Marimida ti nakita yo. Tutor? Wan, adda nga min tutor ti anak da Marimida, nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da Mare. Anya day ta tutor? Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da, nanang. Ay nawaw. Ay, adda gayam kasta. Adda, nanang. Isu ano adda makitkita yo, de yo ikan adagos iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno adda makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit nga mingking kabite. Saan a babae ni Dudong tinakitam iti paraangan da? Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam na ita, ngan-nganin makabasol ka bakit? Doa pa ya masapul labang hala da pa'y iti tutor. Kamabalin mo nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba, Day? Kasta ko mati inaramid da, no ang mudalaang bakit? Sa dood da kiday amang isuraw iti anak da, day tatipudnaw. Sigurado nga darason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da, bakit? Sama nga may nakasapulan ti tutor lakay. Agad adal mo ti anak da, sanaya. Apay pailaang amangala da iti tutor. Ay na, saan may nga minakas karina ti agisuraw? No di mo amo ti isulsuraw. Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan ngagpapada na iti ubing? No, anya ko mating nagtumaad na ngay. Ti ibaga kit di dagita nga gasawa, kit agin babak nang da, ken sadot da, mangisuro iti anak da, isuakas ta. Ada mo gayam ti tutor yaw, Maida. Ay, ada na Betty. Ada ti suswelduan mi kanila kay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak nang kayo laeng. Ay nawaw, sana kasta nana. Kayat milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamin. No, agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no, komplikado at topic, narigatan nana. Na, kunak man no, wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay laang nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaang mag iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kwa na. Kitaam ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpaws iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka ang makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw! Ikalintigan na pailaag ngamin. Tiba gayo kitday, kinasadot yun ay ta. Anya? Anya ti maimbaga rita, Betty. Meda bakit? Ti maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay nawaw. Nagpakalaing marin rita bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kwa na, saanin kanwa kasapulan. Kasano asa nakasapulan? Kat no nalaka ang makaadal ti anak ta iti dayta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan?
Tadamot yung taam muna. Dahita nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akas apulan nga agad just tayo. So man na umot din na ta, bakit? Di namot amo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapod no, mate. Bakit na kasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta ka sa pulan? Apay kumapay laang agpasweldo ta. Ay, po. Common sense kumamot din na. Kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kabsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yo, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Ngayon ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni Nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takat tijak kayat ka ni Nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang? Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay, nawang. Day ta at tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumitin ni Nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilat na. Dayta nga raw, anak ko. Magiramraman dayta nga inam. Sa dino ti nagturungan na, tatang, tamapan kusukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay, hapon ni Nanang. Ipilit na noan niya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Papan mo nga ragsukunan, anak ko. Un, tatang, mapan kusukunan, tama nga noan niya manantis istoryahan na ijay. Ay, niya laki din na ito Gina, aya. Huray lay, guyod nak itinagtugawa kita. Ay na, wan ata di kay magtumakder, Nanang. Kita, amadama, ti panag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaan ti pagsarsaritaan yo, Nanang? Nistorya lang may ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Ay, day tala ka na yun ti sangkay bagayo, Nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumari yo anang istoryaan yo. Ay, diya ka mo agtatalnada mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo, Nanang? Kung naktumat ngamin kada kayo, saan nga agpapada dagiti ubing? Adda dagiti nagagat, ngam narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na, iso akasapulan dati tutor, Nanang. No ide, kaawang mo ti kastang. Ay, agsardan kayon. Agpakalain kay man launay ako nakon. Oh, apay matakas dyan ti panagsasaom ka damari mida, Nanang. Ay, nawaw. Advice laang dayjay. Hindi pa'y napalabas sa lawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagaklaang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaanin na kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awang mo ti tutor mo. Ang kita nakapagturpos ka mo, Gina, anak ko. Anya ti bibiyang tayo ayan, no kaya't damari mida ti mangala iti tutor, Nanang. Adda ka din nasakit abakrang yun? Awang mo kidi
No kasta nga rod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Ya? Awa mo tinadag sinabasol ko kinkwana. In marmaritis yung tupay, ida iti kukumarim nanang. Siyak pa yan ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo ngay ti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak tay-tay. Basol mo mo ilaing. Nagpakalaing kanto mo gamay. Pudno mo nga main lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng, iti panagadal na. Lawaw, di ka agpatangkan bakit? Ang mga numangagdeta ni Gina at agurahan na kamalay. Kit inton sumaruno, dumagkano at dati maibagan niya. Sana day tayo pili mo tamam? Mala, wunan lakay. Noan niya man ti aramidon, damidakin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tan aramiden da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day. Bete, bakay. Dudong, at ka din ni Mida. Adalang biti na pananana na Betty. Apay ko nga. Adalaang kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw. Numay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo dyan. San mo't asika ti mang pasusweldo? Saan akas ta, Dudong? Amom, nana. San nga agpapada dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Kwa. Namiris ko ti bidtut ko, Dodong nakong. Kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito'y balay? Kayat ka kuma makasarita iti personal, Mida. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo langin, Nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawanak ko. Ay nawaw. Saan kun nga ipilit ti amok? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. Pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayo. Saan ngagpapada dagiti ubeng? Ikat nasaya at mo't naka-Ameris kayo, Nana. Sungagkid-kid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika, ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon, ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng, ti mangimarmarites kada kami, tano saan, ay makanggag kayo kanyak. Uwan, Meda na kong saanan. Saanan ang maulit tikas dyan. Ay, nawaw! Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan met arumbang apakibyangan. Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.